إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري رحمه الله ليوافا والأدب المفرد के अरुण में के मजली हो गए पसवाना मजलीहा हुरिहा बेफुना स्वरब बड़ा मरहबा दन्नवा मिया एको मीडिया हफ्ता गा उन में वाणी मी फोतुं मुहिम देतिम बाबे किवाफा एगोतुं अगुन में मीडिया हफ्ता गा वाणी मैम बफैना बसपुन मगा मडमोली मुके वाहका जिक्र कोफा या एको मैम बफैना बदलु दिनुमकी को बाका नोत मैम बफैना बदलु देविदान तो मिमौदुगा इसवा असर तके विस्वानी दोगा जिक्र कुरैफा एगे इतुरुम मैम बफैना नुबाकों हितुं नंगे बाबू एगे दशुगा दे हदीसे हरमे वाणी जिक्र कोफा अदि मैम बफैना लौने दिनुमकी एई एमी हकं अल्लाह सुब्हानहु व तआला लौने लवाने कमे कमगवस ऐसवा बाब विस्वानी कीफा एमे फहुं कियम फशाफ वाणी नुनिमे कियम फशा नुनिमे वाणी एई फाफे कन्नवा कोम्मे कमेगा मैम बफैना कियमन तिरबुन नंगे बाबू मी बाबू के दशुं अल इमाम अल बुखारी रिवा कुरवाफा व हदीस बसफले अबू दरदा गरियो ए हदीस बसफला हमें गावन में मीडिया हफ्ता आगे मजलिस निम्मालाफा वान ए हदीस बसफला अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु विदाल वनी अवसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी 90 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन कलेगे फाना नुआ कमको वसी कुरेबिए एक तेरे फुरदा मकमका ला तुशरिक बिल्लाहि शैया अल्लाह इव्से चका शरीक नुकुराशे अदि यफुगा वसी कुरे वइन वला ततरकन सलात المكتوبه متعمدا गस्तुगा नमाज नालाशे गस्तुगा नमादु नालाशे अदि हमें को वला तशरबन الخمر अदि आरा नुबोशे ए हुरिहा नुबा कमेगे तळदंडिए अदि हमें को अरुणुगे मि मौदुवा गुलेबा ऐ व अطعي والديك कलेगे फानुगे मैम बफैना कियमन तिरवाशे व इन अमराका अन तखरुज मिन दुनियाका कलेगे फानुगे दुनियाइन इच्चिंगे मिहुन नंग हेदा कुरन जोनस माने की मुदलुं हेदा कुरन बुनविज कम गावानामा फखरुज लहुमा एदे मिहुन्ना ए देशे दें यफोगा वेरिन्ना दिबसवे अरारों वो मना कुरबा फवाकम वसीए कुरबु मफहोगा इम्मे फहोगा ऐसा जिक्र कुरे फमनी वला तरफा असाका अन अहलिका कलेगे फानुगे अहुल वरना दरिन्ना मुलिंगे की किच्चकं असो नगा इल्ला नुलाशे माने की अदब दिनुं एकुदिन्ना अदब रिकुरुं नोते एकुदिन बैफारो हारुकशी कमा एकुं अदब रिकुरन जिहे हालतुगा एकं नुको दू नुकोल्लाश हवा मिरिवाएं ऐसवे कलेगे फानु वला तरफा असाका लि अहलिका कलेगे फानुगे असा कलेगे फानुगे अहलु नट्टका नूफुलाश इल्मेरु विदाल वनी देगोब्बस है प्रथम गोतुगा मना कुरैफ वनी अनियावर गोतुं ए दरिंगाग थेलुमट्टक असो नुनगाशे मी रिवायतुगा मियन्ननी मुळिं एकी किच्चक एकुदिन किबें असो इल्ला नुलाशे मुराद की एकुदिन अदबुवरी कुरन जे हानतुगा तंकोले हरुकशक अदबुवरी कुरवन जे हालतिग्गा अदबुवरी नुकुरो दूनु कोल्लाशे बै मी हुन्नकी एमिहुंगे दरिं कोम्मे कमेक कुरकम गावेस वरिहमा दें एकुदिन उळे गोइंगे एक अदबुवरी कुरमुगा इब्बिस उकुळे एमिहुं बेनमेन नुकुरे मी इस्लाम दिन गोवाला कमेन अनेप्पा एमिहुन्नकी अदबुवरी कुरमुगा टका एमिहुं एमिहुंगे दरिन अनिया कुरामे एदे मेदुमेनुगे उसूलें इस्लाम दिन खंडाला वनी अगुन में वाणी मीडिया हफ्ताग मजली होगा मिकमुगा इल्मेरिन दक्काफवा मुहिम नुआ कवाइदका वाहका दक्काफ एफो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी व अख्फिहिम फिल्लाहि अज़्ज़ वजल अदि एदरिन अल्लाह बिरुवति कुरवाश एदरिन अल्लाह बिरुवति कुरवाश मी तरबियतुगे बो मी हकीकतुगा
algun menge tereng gina fahar tarbiyatuga ikudinge tarbiyatuga emme furatama hede gohaki mikan nukuremu mikamen nukurevene Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko dena nugane ilah subhanahu wa ta'ala kum faratikkan nege luqman gifan ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala luqman gifan kale gifan darikalonna divvi nasihatu ge wahaka dhikr kurba fe qur'anuga ila wahi qurbani wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu luqman gifan kale gifan darikalonnan nasihat devvi hinduga vidala hinde ya bunayya e lobiwa darifra la tushrik billah Allah evsechaka sharikun qurashe inna shirka la zulmun alim inna shirka la zulmun azim hakasharon shirka ki ei emme bodu aniyay shirka ki ei emme bodu egemba aniyay rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaga agun men angawa famiwani ikudinnaki Allah birwetiwa bei gotuga hadashe birweti kurwashe emme furtama kamaka agun men namuna kabbalan je mitaga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurawani luqman gefan ekale gefan darikaruna nasih dewan vidalawani la tushrik billah Allah shirk nukurash algun men terega mihar onna kamen noe algun men terega ma bodak alhaleve kamen no muslimege gotuga ufam mefa muslime gotuga hurima algun men hiwani dengoti islamaka veife natija kawani ekudim mi mativeri vegama aqida uganna dinamaka nula boduwam ais duniyega mi eki oye waruga jehigen ekudin emme fahon diinama do shakku kura daraja goswabe algun men tereng kum baitto bunani e darifula Allah sharikun qura sharik kuruma kimiye mi islam din emme furatama uganna dinama dariful darinna uganna dima bar wala kalima kimi kalima ge sharah ki sei la ilaha illallah kit quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wa asa biha ibrahim ge fano wasiye kuraviye banihi kale ge fano ge darikalunna darintaka wa yaqub ge fano wasiye kuraviye ya bunayya e darinne inna Allah astafa lakum ad-din amakasho Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami nattaka tiya darin nattaka deenege gotuga islam deen huvwa fe fala tamutunna tiya kudin etering ekkujjegwes maruno wecce fala tamutunna illa wa antum muslimun muslimun ge haluga menuwi nasih devani darinna rasul bekano adi sengayte gela wahi kurawani am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut yaqub ge fan ga ariha maru ahiduga am kuntum tibamihum vimu hiya abu gifanu gariha maru ahiduga ekale gifanu denne iz qala li banihi ekale gifanu darikalun takabbidalu bi ma ta'buduna min ba'di timan kale gifanu fahuga kom faratakan hetiya kudin alukan qurani qalu ekudin tadenne na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida timan namen alukan qurani kale gifanu gaveri ilahasha ibrahim gefanuge veri ilahasha adi ishaq gefana ismail gefanuge veri ilahu ekkawanta ilahashe wa nahnu lahu muslimun timamennaki mi muslimunne timamennaki muslimunne emme furtama Allah birwati kurwa begutu ekudin hadam benowa kamga wana me furtama ekudinna ilahu ekkawanta kan wara furihama ungannaden jehna amr ibn shuaib bidala wani mursal riwayat أيسر مرفوق إما صحيح مرسل معناه كي صح تابي بكلك بدال وني كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب بني عبد المطلب داريكو كودا كجكو بدوا كم غوانما إما فرتما واهك دكي عمر غسفي كم غوانما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية نبي صلى الله عليه وسلم مئة كيوا دسكت دفاي هاي فهر kiya dibbe mi ay abdul muttalib ge darikalon ge tereng abdul muttalib ge tereng dariya kufam vejja e daring ge tereng rangala wahka deken fashara mi ay kiya dibbe alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk hamduhuri allah she ilah ki ei ilahan ibs darikala kunwa faratike wa lam yakul lahu sharikun ilah kan ibs babre kunwe fil mulk ilahu ge verikamuga ilahu ge mulku fuluga ibs farate babri kurmenete tauhid unganna adibani musannaf ibn abi shayba gaisave idalwa kamuga kana ali ibn husayn idalwa kamuga yuallimu waladahu yaqul ekale gefanu ge darikalon nakiyadeve ekale fan darikalon nakiyade mifaden qulu bidal washe bunashe kudinna unganna devai amantu billahi
timanna bunashe mihen timanna Allahan iman vejjime wa kafartu bit taghut adi taghuta kafaru vejjime emme kudai rusure ekudin nam mitarbiyatu dimun annashe Ibrahim at-Taymi vidal wani kanu yastahibbuna maana ki sahabi bekalun mustahab kurawwe vidalwe awwal ma yufsihu an yuallimuhu darin emme furtama kalima dulum waha dekkim fashar furtama kiyani kalimatake kiyamunga se ekudin jumlata kiyam fashan ei fasaha terumaki manwan waha dekkam fashan e waha dekkam fashar emme furtama ekudina kiyadeshe la ilaha illa Allah مفدين هاي فهر كيوفاشي ويكون ذلك أول ما يتكلم به يكودين إم فرتما واها كدكايروا كيا كلمتك غوتوا هدمتك إم فرتما كمك الله سبحانه وتعالى كم فراتكن كم كهل فراتكن يكودين نوغنا دين جهين يفهدين يكودين الله بيروت كربين يفهوغا سنن ابن ماجه يسوي جند بن عبد الله بدال وني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزابرة تمن بيكن كودا كودنتك غوتغا في رسول الله صلى الله عليه وسلم غاري ورا كاريغا ولوفيمه فتعلمنا الايمان ikale gefan timan be karun iman kan uganna devwe qabla an nata'allama alquran quran timan be karun kiya dinuge kuriga iman kam ki ko ba kan ikale gefan kiya devwe thumma den efa vidalwani thumma ta'allamna alqur'ana fazadadna imana den timan men efa quran kiyewima den timan be kalunge iman kan iturwe gende ehnamas miyaduga ehna none mikan higade miyadu me furtama qur'an des quran iman kam ki coach kan kodinna nege ema me furtama kam kan men almun me darna das kod den jehen allah subhanahu wa taala ki kum faratik kan emme furtama kam ka das kod den jehen efuga eden ekudin allah subhanahu wa taala birwati kurwan jehen mi wara muhimmu kame mi wara gina var tarbiyatuga wara gina mihun hadanat fonna kame allah birwati ma kudin tekege gotuga ekudin hedun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitanga hadis mi kurabani tibami ekudin allah birwati kurwashe nihar algon me terega wara ginen anna kamen ei narkaya suwarugega wahaka nudakkashe ekudin biru gannane me asukwa beenwake ekudin allah birwati wejja kine waani bimmatige ifadaen e buna mihun e fasada kuran ule kantattake bimmache kunu higana allah birwati wejja kamuga waanamaka emihun ebuna kahala birwari kamen none allah subhanahu wa taala ilahuge alunna dumedu gonnani duniyamatiga miheku ena deke birugannanyamo birugane dana ena birudakkagen e birudakkagen ena duniyamatiga ena deke birugannakamu gawanama e miheku deke duniyamatiga mihun nogannane nuwane loebbe kiyamanterikama kai koshenno birugane dana miheku deke ekam e kiyamanterikama kanula ekam aharmen allah subhanahu wa taala birwati wani ilahu wa loebbaiku e mulin tafatu de birugatume mulin tafatu dekame algon men allah subhanahu wa taala birwetiwa kudin take gotuga e kudin hadan e bajihe mihar algon men wa gutaki wa ifhar wa tarbiyatu qura iruga wara gina fahar wa gutaki e kudin biru dekkeni e kudin e maam bafain deke maam bafain biru dakani nota e kudin na kankam bana kurar biru dakani e kudin maam bafain deke sida biru ganna gota nota kiyawa de teacher ku muallimaku e mihaku deke biru ganna gota ehenenno ekam biru ganno enje farataki allah subhanahu wa taala mi wara gina faharuga tarbiyatuga hede gohen ekudinna biru gannani ekudin emihon deke wabire allah subhanahu wa taala de ek natija waran hiti wara gina koy gotum ekkutakun e mayme fenna deterega onnan jehe lobben ekudinge hitaku nove biru gane fatibeni ekam loippa ekunon emehen deke biru ganna insanon bihu deke biru ganna nyamu gina faharu ena deke biru ganna ne loippa ekusheno ekam allah subhanahu wa taala deke agun me muslimon biru ganna ni ilahu wa loippa eku ekudin nay gota biru dekkemuge natija kawani ekudinge hituga ekkala maamba faina meduga onna gadaru ekko kendigendu ekam ekudin naki ei allah biru tikurwa ba ekkamuga wanama ehen ekame nuane algon me teren kombeto bunani kudin kariga mieni kame kurima allah subhanahu wa taala kofawana etikan kurima migoten ekudin tarbiyatu kuran jen migot ekudin naki e mayembe fendeke biruganna ba ekkamuga hadafikamuga wanama e mayembe fenge lomatin kiriya ifara velaira ekkalanu ba kantattake kudin araganna ekam ekudin allah subhanahu wa taala biruweti kofikamuga wanama
e maemba feinen no e ekudin beru ganna ichi gotu gawani nuwata e maemba feinen no e bayka beru ganna bayka wefawani era ekkada tarbiyatuga annane daimi halle ekama mihem vejjiyamo ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korawani tiyabami hunge darin allah biruwet kurwashe luqman ge faanu ge wahaka anna yeruga kigera allah subhanahu wa ta'ala wahi korawani kale faanu bidalwa kama ya bunay e dariyay innaha in taku mithqala habatin min khardalin kuda minwarges mithqala ge minwarges kitamme kuda minwarges fatakun fi sakhratin bodo hilagandegge tere on bodo hilagandegge tere kitamme kuda darrege minwarges aw fi samawati aw fil ardi nota urtaku nota bima kitamme kuda minwarge revi otterege minwarges yati biha allah ga hasratan annane inna allah latifun khabir allah subhanahu wa ta'ala mola denodi gannawa ilake kudin naunganna adum tikudin goskame kurima allah subhanahu wa ta'ala ballawa odi gannawa ilaha wanhana wegen wahama ikicchvis nuwaneka egotan ekudin tarbiyatu kurash egotan ekudin naunganna deshe allah subhanahu wa ta'ala birwati kurwashe mifatan evsalega imandendege ema faindeke nota e teacherun deke no ekudin birugannawa ka jeheni allah subhanahu wa ta'ala ya ekudin biruwati kurwan jeheni hem rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaka mi hadith kurabani tiyabami hun gadari wa akhfihim fillahi allah biruwati kurwash adin efa al-imam al-bukhari rahimahullah nawara wa hadithan mi babuga gennawa abdullah bin عمرو بن عاص قال ربا في حديث كليفان بدال مي خرج اسم حديث اسمه هنجج كليفان بدال ان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه اي ميهك فقال اي استنما في جئت ابايعك على الهجره تبن كليفان مي كليفان غاريها هجره بيته فمتكي فتركت ابويا يبكيان timan kaleefano mi ay timan kaleefano ga mamma ya bappa rohal du kollafe mi hon ron du kollafe hadis kurabiya irji ilayhima fadhik huma edemihun kariyat dashe edemihun hibba lashe kama abkaita huma ay itiba edemihun rovali fadene mi ga tafsil wala gon men kuridu ho gabani dhikr kaffa mitaga bes rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi irshad devani uridu makanwa kom me kamega ema bafaina kiyamam wan jehene kam mi hadis isve bayan be hingaj therefore we have a hadithaka dhikr kurawani abdullah bin amr bin as gari riwayat fa hadith jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam gari mi he ko ay yuridul jihad mi fara jihad kuram beeno wegen ay may kalifan vidalwani ki ahayyun walidaka kalifan ge mamma ya bappa maambe fainge batibihe dunia قال نعم كليفان بيكلك بدار آيك حديث كربي ففيهما فجاهد ادميهن ناگن كليفانو جهاد كرواش ادميهن ناگن كليفانو جهاد كرواش ميتانغس بيام ميديي تطوع جهاد جيامو تطوع جهاد بهيغ مار دبك فيغو فتو المرين بسمان فتوغا اي جهاد طلب جهاد فرض عينك بان وتمك مچ فرض بگم وا فدا جهاد افدا جهاد هم ميهگه هدين نگمن وان එකම කොම්මෙ تطوع جهاد اسوان ما مفهم ميهوريها دليل تك එකම දලීලු කොද්දෙනි එහෙම ඉල්මෙරින් විදාලවනි මිහාලතුක මයින් බෆයින්න කියමන් තෙරිවුන් ඉස්වෙගෙන් දානේ එදෙමිහුන්ගේ හුද්ද හොදන් ගිහෙන මිෆදා حالتك متاغا ورا مهم انه غتاين با فاها كل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قراني ففيهما فجاهد من لفظ ما دور من رب العالمين ادميهن ناگن كليغفانو غدالا مسكرا ادميهن ناگن كليغفانو جهاد قراش جهاد من لفظ كليفانو بينو كره එහෙනම් මේකෙන් දලීල් කොද්දෙනි මයන් බෆින්න ඛීදම එක්කරමකි එයි බුරකම එක්කන් හාස්ස ගොතෙගේ මිහුම් මුස්කුල වේ බුර එමෙහිම් මුස්කුල වේ දුවස්වා දුව කුර්ආනගේ ආයත ගොස් හාස්ස කරවාෆ මානේ මයන් බෆින් උමරුන් දුවස්වා වගොත් අදී ඒක තරෙන් හවන්නානේ බයිෆාරුගා වන්මෙන්ගේ තරෙන් බයි මයන් බෆින්න කි එයි එමයන් බෆින්න දිමාවා බලිමඩුකමුගා උෆුලන් ජේ බුර බොඩවා හාලෙත්තන් ඉබාද එහෙම ඒ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතා ජිහාදා ඉෆද කුරබනේ ජිහාදා ෆෆීහිමා ෆජා ලෆ්ස් බේනන් කුරබනේ එදෙමිහුන් නාගෙන් ජිහාද කුරාෂ මානේ කි එකන් ජිහාද කි කියා බුරකමෙ එහෙනෝ ජිහාද කුරමකි ඒ බුරකමෙ අදුබ්බුන්නා කුරිමත්ලිම කි ආදාගේ කමෙන්නෝ හැම එකහල කමිකේ එවරන් හිව්වර කුරන් ජෙහෙනේ මෑම ෆයින ඛිදමයි කුරුමගවස් අදෙන් එෆෝගා අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ්
باب فتواني باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة إميه كاريغا من أدرك والديه مما يا بابا يا بدل ومانك يتيمك غتكونون انا بدوي مما يا بابا يا بدل فلم يدخل الجنة එහෙනම්ස් ඒනා සුවර්ගයේ නුවදුණු මීහාගේ වාහක බයාන් කරවණු වාහක අයිසවබා මේ හදීස් මිතාංග යා ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ හදීස් ඉන් හදීස් ذكر قربا فبه مي كمن دليل كدني ما بفين خدمك كرمكي ما بفين كيمن ترمكي ما بفين هيكم هتمكي اي سوورغه ودومغه سبب توغه ترين ام بودتي سبب توغه ترين هيمنه كمكم أبو هريرة رضي الله عنه بدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه رغم أنفه أميه كان هلاكوت ما نيكي أميه كي نيف ويا مدوجة عربي مفدا لفظ بيه ملفظ بيه نكروني أميه كو هلاكوجة دروجة نكمتي وجة أميه كو ورا نكمتي كم بيان كرمتكا مفدا تيم فار حديث كر رغم أنفه أميه كي نيف ويا مدوجة مراد كي أنا دروي نكمتي وهنجة قالوا يا رسول الله الصحابة كانوا سؤال كربيه صحابة كانوا مترك عادي خلاف كم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهم مين فينج كم غوانا ebe kalon wagutun suwal kurabwana kinetto abi vidalwani ya rasulullah man ekaku he ebe kalon suwal kurabwani efada mihigi gotuga numattaka ekaman azum koggen furtame suwal kurna e kombe kalen he e kihine wa kamen he kaaku heye qala hadis kuraviye man adraka walidayhi inda al-kibar emihkan emihge man bafaim muskuli halatuka baddal koffa aw ahaduhuma nuwate demihun kuren ikaku muskuli halatuka baddal koffi kam gawanam fadakhala an-nar ihalatuka ena naraka wadijja ena halak wejje ena gillen nikumeti wejje mane ki ihalatuka emihun khidme kurmaki fasih kamay ku swarga devena kamki fasih kamay ku swarga devena imarum wesemiyaka swarga nu devejje miyakan halakotte rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawni mitanga khas kurawwa fa miwani muskuli umra forum muskuli umra forum hasa kurabahmani ekibegen e maam bafaina emihunge zuwan iruga gaga waruhonna iruga ekane uleven ekamako muskuli wima ekkala kujja infartama ofam viruga kujja mille nule unfaten emihunge se halata daire emihunna hajit teriwana emihunge daringe haja ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam itanga hasa kurabah fayani emihun mamma bafai muskuli waduhu emihunna baddalwe evarum sten suwargan wadejji mihaki ei අභාජ්‍ය වෙරෙජ්ජේ මීහකේ දැන් එෆෝග දිකුර කරවණි 11 වන බාබුගා මි ගෙන්නවණි බාබු මන් බර්ර වාලිදයිහි زادල්ලාහු ෆි උම්රිහි අමිහාර මෙන්නනි මෑම් බෆයින්න හියුකුම් හිතුමුගේ මේවා ඉබ්බයන් කොද්දේ ෆදා බාබේ විදාලවණි බාබු මන් බර්ර වාලිදයිහි emihege ma bafaina hiyukon hita fi mihaka zadallahu fi umrihi Allah subhanahu wa ta'ala emihege umuru digu ko devane mi kan nangai babu mi babuga al imam al bukhari rahimahullah hadith baswalo zikr kuraba fabe vidalwani sahal bin muadh vidalwani an abihi kale gifanu ge bappa vidalwi قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من بر والديه توبى له ما بفين هيوكم هتاف ميهك توبى هت زاد الله في عمره الله سبحانه وتعالى ميهك عمره ديغو كربانه mitanga rasulullah sallallahu hadis kurawani emihaka tuba hotte tuba ke tafsir ga ilmerin tafatu tafsir kurabba ege terem bayin ilmerin vidalwani dalil toge macca bina ko tuba ki suwarge ge gahike emihun nattaka allah subhanahu wa taala suwarge ge gahe debbe ane bailmerin vidalwani ei suwarge tuba ki ge zatuga suwarge ane bailmerin vidalwani warabbod heykameke tuba ki komme maana ki kamuga bias mi emmana fushwara kamennu heykamaki furifa watane suwarugege niyamatta gutere niyamaten ei suwarugege gahen emiheka libumaki komme gotakum yakas ena wa bodu heykamege wahaka rasulullah hadis kurawani efoga hadis kurawani zadallahu fi umrihi adi allah subhanahu wa ta'ala emihege umru itur kurawwe mitanga umru viturumge maanaga bune vidane ei enage umuruga baraka illevme ege muradaki koba enage umuruga ilibe wagutu koluga enage suwaruge ege daraja ufullu mattaka hiyukantattan ituru kuruma enage umuru baraka illevgen de adi enon komuga ves ege zatuga ham sida emihige umuru iturumum ves miga maana kuravidane
أي الله سبحانه وتعالى وحيك ربافني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب الله سبحانه وتعالى إرادة كربي إتشي إله سبحانه وتعالى فسوي أدي إله إرادة كربي إتشي ثابت كربي أدي إله حضرتك وني فتوك مما الكتاب لوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى قال ليفن تفات بابا بهجن به ليفن تفات بابا بهجن به إجتريجا الليفن أي مولي أهارو كانكان مولي أهارو كانكان إله سبحانه وتعالى ليوبا ليلة القدر فيليرك فيها يفرق كل أمر حكيم إدوهجا كوريها كم ليوبه الليفن مجا المرم دالون إفدا ليفن توجا الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلنا هوال كربا فوافق فتكون فسوال في أدي هناك أمره ديو كربا هنا مسلا وحل محفوظ جا هوريها كم تفسيرك فسوا واقع وريا واقع واني تفسيرك الكتاب جا ليو فيه إهم بما حقيقة جا سما بدانه ميهج أمره يترك كربون كمجا ميتانجا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فهداية نوتا ده يوكم متا بيامي كرباني ما بفعلنا هيوكم هتمون إكما كي أي أنا سورجيجا دفاعكم آخرتك دفاع هيوكم إتوبا دوانا كما كي الدنيا متى جينا دفاعكم أي أنا كي أمورو بركة اللي بنوتا أمورو يترو كربون أدين يفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق الإمام البخاري رحمه الله ذكر كرباني إترو باب لا يستغفر لأبيه المشرك مشرك بابايا فاف فسون إدي دعاء نكرين كان نانجي بابو مشرك بابايا فاف فسون ما نكى ما يبفينا مشرك كم جوانا ما فاف فسون إدي دعاء نكرين كان نانجي بابو أمي وارم مهم نقطة متى أكون مفاهك رسول الله صلى الله عليه وسلم إترو حديث بس فرتان إسوي إدي باور ما بفين يترين مشرك كم جاويس مسلم كم جاويس هيوكم هيتون إفوق الإمام البخاري رحمه الله متى ذكر قرباني وارم مهم بابه أي أميهن نكى مشرك كم جاوانا ما فافوس ما يدي دعاء كوجين نوانه كم كما أقول لكن تيجان حديث تيجان ميجن دليل كودني شركو جن نباكن توحيد جن ماتيبريكان توحيد بوره ماي على كمني توحيد بوره ماتيبريكان على كمن نوانه أدي شركو بوره نباكن ودافكن فافي وسنوان إما شركو كوفي ميه كسوارجع دوا أبدا محروم وجندان كم مروج كم جوانا ناركا دائما واجب وجندان هذه توحيد كي أنا سوارجع ودادي كمتا قرآن والله هي قرآن يوم ينفع الصادقين صدقهم إدوها كي تدبرين نعميهم تدبر كنت منفع كده كمك ابن عباس بدال واني ميهم تدبر كمك توحيد التوحيد نعميهم منفع قرآن إدوها كميهم سوارجع ودادي معنا إما مي كمون هارمنا هيجن دائما بدو كمك الله سبحانه وتعالى حضرتك شركوك دكان إن هريا هيو كم ما بفين نعوتس مي كم نتة فافوسون إتي دعاء نكره بينه إنه سميهنا هداية دكون إتي دعاء كره بدان نما فافوسون ما رحمة الله فون إتي دعاء نكره بينه أبو هريرة رضي الله عنه أثر أدي إن شاء الله نرمي كوري اسمي مجلس قاعدون واني أثر ذكر كربا كفا متانغا الإمام البخاري رحمه الله قلنا واني ابن عباس رضي الله عنه رواية كليفان فيتال واني إما يبلغن عندك الكبر أحدهما مئة ما يبفين هيو كان هيتما أي سوا حديث إدميهم كرميه كو مسكولي أمراها ما يفورا في كم قاوانا أو كلاهما نوت إدميهم أمرا فورا في كم قاوانا فلا تقل لهما أفين فهي إدميهم نتكا أفوس نبناشي إلى قوله إما فهو آية هميشي دين يفو فيدال واني كما ربياني صغيرا إما فهو آية هما آية نميجن غناني إفدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إدميهن الرحمة اللباشي إدميهن تمنى ودا يسر بلا بدكور إفدين آية إكو كيوا فيدال يفوق فيدال فنسختها الآية مئة منسوخ قربي الله سبحانه وتعالى برا سورة آيتكم آية ما كان للنبي والذين آمنوا نبيا كان قد إمام في مستكون نكنوه أن يستغفروا للمشركين مشركا كفاه في السماء الدعاء كرمه ولو كانوا أولي قربا اكتتم كارمه كم غابس من بعد ما تبين لهم
بيان مفهوغا أنهم أصحاب الجحيم أميهنكي أي نركاجي أهل برينكان إما متانغا الإمام البخاري مي حديث ذكر كربافا مبني ما بفين أي مشرك كم قاوانا دنيا متيجا بس أدي مروم مفهوغا سميهنا فافوس مك الدعاء نكربينكان أدي رحمة اللي بون أدي بس دعاء نكربينكان مي مقامغا أقول إنكم مسواركم مي آية مدو واهكا دكالانا وقضى ربك الله سبحانه وتعالى وهي كربني وقضى ربك الله سبحانه وتعالى وني نيا كندالو بافي ألا تعبدوا إلا إياه إله في وهم فراتك علوك النكرما وبالوالدين إحسانا إله علوك كرم خالص كرما وصية كرما ويدين وحي كرباني أدي ما ينبفينا إحسان ترمشي إما يبلغن عندك الكبر إدميهم مسكولي أمراهم يفورا في كمغاوانا نوات إدميهم كرة إكاكو مسكولي أمراهم يفورا في كمغاوانا ما متانغ بس ذكر كفا ميوني كوريغ بس حديث غا فدي مسكولي أمراهم يفورون مسكولي أمراهم يفورون كيف حس كرباني مغتيغا ميهم جي باين بفين خيدوم يكورون ميهم هيوها لغتي بنيامو فسيهوان ميهم ولدان ميهم نايكو ميهم فراتون مهارب بلاكم غاوانما فهرگ منفع وسكفانه ميهن دنيوي گتون එහෙනම් එමිහුන්ගේ මෑමෙන් ඒ දරින්නම් හාජි එම්මෙ බොඩවා දුවස් දිකුර කුරේෆවනි ගින ෆහර ඉන්සානොන්ගේ حالت හොන්න ගොතුන් එමිහුන්ගේ මෑමෙන් ෆූහිවා කමෙන් හොන්නාන මියාලතු බාලි මිහුන්ගේ ගොතු ගවීම නොත මුස්කුල වීම එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මිතා ખાસ කරවවා කම ඉල්මෙරින් මේ විදාලවනි ඒ දෙමිහුන් මුස්කුල උමරා හැමය ෆෝරීම ඒ ખાસ කරවවා ෆේවනි ඒක කුරීග යොකු නොහිතාවා කියන්නේ ખાસ කරවවා ෆේවනි මිසබබට්ටකේ මුජාහිද් ගාරිහ රිවායිෆා රිවායත ගයිසවනි ඉම්මා යබලුගන්න ඉන්දක الكبر احدهما فلا تقل لهما اف حين ترى الاذى متاغا ادميهم مسكولي عمرها ما فوريما اميهن افس نبناشه ايغ مرادكي اي وتميت عنهما الخلاء والبول كما كان يميطانه عن صغيرا ولا تؤذهما متانغ ورا مهم واهك مجاهد رحمه الله ذكر قرباني اي نهالتك سفن بناش نهالتك يفو حالة ذكر قرباني ادميهم بودكم ديفا نوتا كودكم ديفا وني ادميهم بودو مسابون emihun nan amille ekan nukurunge sabon gaya mihalatuga ves ඒ halatuga ves ufunu bunashe ඒ mitage muradaki adi ehen halatuga kihine bani hadis korabani kama kunna ee timannamen kudairuga ee halatuga bodukam devi kudakam diva wairu evve seccheke bunupune evve shakwa kanula emihun harmen kudairuga ඒ සාෆ කුරි ගොතන් ඉව්ව සෙච්චෙන් නුපුනේ මිහුන් ඒ මුස්කුලිවා දුවහුගා ඒ حالتන් එමිහුන් ගොස්සිකමුගා වානම එමිහුන්නා හීදුමෙක් කුරුන්ගේ වාහකේ මිතාග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා විකුරු කුරබනි මි මිසාල මුජාහිද් රහිමහුල්ලාහ් විදාල ඉෆාව දෙමිතාල වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී වසූලග මිවනි فلا تقل لهما اف එමිහුන් මුස්කුලිවා ඉරුගා එමිහුන්නා නුබුනාෂේ උෆුස් නුබුනාෂේ උෆු එබහුගේ මුරාදකි ගොබා එබහුගේ මුරාදකි ඒ kuda kalime arabin emme furatama emme hingamana jumuge emme kuda garrakam ibn uf mane angum again beer kolla adi evre bodatikantan adi ma haram kam bodwan ei ma mefaina adulahidum kam guys echi go ahidum kuriga hingge laane dinum adi gaga illa aniya kon hedum evre ma bodatikankan ei mitanga annani kuda kame den evre mati kanta evre ma bodu efa ما فافا يغتون ما بدوانه فوقا إله سبحانه وتعالى وحي كرامه وقل لهما قولا كريما ادي دميهن هيو بهب بناشه ادميهن هيو بهب بناشه متاغ قولا كريما كوبا معنيكي هيو بهوغه معنيكي كوبا ابو حداج التجي بدال وني قال قلت لسعيد بن مسيد تمن كلغفان دنوا في مويه كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من بر الوالدين ما ينفعنا هيوكن هتما بهيغتون الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فوهرها واها كيف فقد عرفته لمن قال يفانا انجي إلا قوله إم كلمة فيها إلا قوله إله غوهي بس وقل لهما قولا كريما إدميه النتكا هيو بس بناشه إبهوك مراد لمن قال يفانا كندينجي ما هذا القول الكريم ما باقي كباهي
ما بهم بس بنو كي كبار بدال قال ابن المسيب تابي بكر بدال وني قول العبد المذنب لسيد الفضل veriyekki kaariga kushikkuravigen aissa basbuna fadain veriyekki kaariga eenage alaku nuwata eenage dafuga maseki pura mihek kushikkuravigen ais basbuna fadain basbuna me tanga qawlan karimage murad ki yafoga Allah subhanahu wa ta'ala edemi hunattaka koddevwane duwa ves nassun kadalova wahi kurawani idala wahi kurawani وقل كريفان ودان واشي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دعاء الله سبحانه وتعالى نص كدالو بني مفدين يا دعاء قرش تبامي رب ارحمهما يدميهن الرحم اللباشي كما ربياني صغيرا تمنى كودا كجيكي غوتوغا بلا بودو كوري فدين تمنى ما بفين نا رحم اللباشي ميتاغا ابن عباس رضي الله عنه نفي كوري mushriku mammaina bappaina mifadeen du'a kuro mi huriha hewkame wannane enaves mi du'a nuwannane mushrikunnaka ei mammainkam gaves bappainkam gaves adiyavre kaarikam gaves mi du'a nuwannane namaves hidayat dekko mattaka idi du'a kuro vidane mi ay bawa levuni mi nassu kurawegama bara surat gaay bawa levifa wani abu taliba meduga kamu gaves ehen bay riwayat toga aisfa ve din efoga imam al-bukhari rahimahullah ehem babe bannawani vidal wani babu birrul walid al-mushrik din efoga zikr korabani mushriku maamba fainna hiyukum hitun nange bab matiga bayan kuruni mushriku maamba fainna du'a kurma rahmatan edi du'a kurma faafu waslam edi du'a kuro manawigam wakan nange bab efoga zikr korabani baaki bote mihun hiyukum hitun ek kam nange babu mi babuga genna afmani Abu Sa'id Sa'id bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ge arihum riwayate ekale gafano vidalwani Sa'id bin Abi Waqqas ki yesu warge gufaawar kamge khabar de wifawa ma sahabi bekale gafano vidalwani nazalat fiya timan kale gafana meduga bawale bune arba'a ayatin min kitabillah Allah ge fotuga hatar ayat timan kale gafana meduga bawale bune ege tere efo kame vidalwani kanat ummi halafat alla ta'kul timan kale gafana ge mamma vie huwa koffa bunakamuga timana doha gosten echen nukana me islam wima timan kale gafana islam wima miharuge bahonnawa banduha hunukamuga khalutalen mehadan vidalwani hunani timana nukana mech wala tashrab hatta ufariqa muhammadu kibay muhammad sallallahu alaihi wasallam gariyum durwegen timanna men kariya mushrike gotuka nanna hideka nukana me din Allah subhanahu wa ta'ala miya ibba wale vie wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma edemihum shiruku kurma gwara afikam gawana ma ilm libigen nuwa kamak geterege himene shiruku kurma gwara afikam gawana ma edemihunna kiyamam nuwashi mi ay bawale vuni timan kalege fana behe gotunne mifade mamma vidalwe tabarani ga isawa hadis ga isawani mifaden migota Sa'id bin Mu'adh ge mamma tinre wanden masaki kurevikamak tinre din efo timwana revima is Sa'id bin Mu'adh vidalwa kam ga ya umma mamma ta'lamina wallahi mammen ingene Allah gandi buname law kanat laki kamana taka mi'atu nafsin sateka nafsu efa fa kharajat nafsan e sateka nafsu ge terein tigotak madwa honawegen horegen nafsukun nafse sateka nafsu libefa nafsaka fa nafse nukumegen die kam gaves mataraktu dini hada midine dule nukallana metimanne midine dule nukallana me fa in shi'ta fakuli amma beno wajja kashe ehen noniya nukash den mifada enkalefana vidalima ka fittegi ema sahabi bekalonge diinuge machchaka isnu kurawwa evves kame e mihunge mambe fainkam ga vestin adi efoga ege dashukantam ma aulakam bodwan efo vidalwani timan kalefana bi hataru kame bawale woni hataru ayate bawale woni devana kamaka vidalwani anni kuntu akhastu sayfan a'jabani timan kalefana gurama ega timan kalefana kamuda khandiyen negime
فقلت يا رسول الله تمن كلفان دين نبي مي الله رسولاي هب لي تمن كلفان هبه كد باشمت تمن كلفان ميتي هبه كد بم بينه تمن كلفان هبه كد بم بينه فانزلت يسالونك عن الانفال دين الله سبحانه وتعالى باوالفيه وار باوالفيه هانغرا ماغا غنيمه مدربه آيت انفال آيت باوالفيه تمنا كمكا විදාලවනි ඉන්නී මරල්තු තිමන් කලේග ෆානෝ බලි වීමෝය තිමන් කලේග ෆානෝ බලි විය එන් රිවායත් උග අයිසවේ මි බයියකි මි කලේග ෆානා මි බලි දීෆවනි හජ්ජතුල් වදාඅ ෆහුගා කමගා හජ්ජතුල් වදාඅ ෆහුගා කමගා බයි රිවායත් උග අයිසවේ බයියවනි බලි වීම ෆඅතානි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දැන් තිමන් කලේග ෆාන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහන් අයිමේ වඩාගති මේ විදාලවීම ෆකුල්තු යා රසූලල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ්ගේ රසූල ආයති මන් කලේෆාන දෙන්නේ මේ ඉන්නි උරීදු අන් උක්සිම මාලි මන් කලේෆාන බේනම මන් කලේෆානගේ මුදා බහාලා ෆඅවසි බින්නිස් දැන් තිමන් කලේෆාන වසිය කුර විදාන හියේ දෙබාකුල එබ්බා තිමන් කලේෆානගේ මුදලම වසිය කුර විදාන හියේ හදිස් කුර විලා නොවනයිතිකම තියන්න නොහෙදේන ෆකුල්තු තිමන් කලේෆාන දෙන්නේ වීමේ අස්සුලුසු තිම්බාකු ෆයිබ්බා තිමන් කලේෆාන මුදලුම් වසිය කුරවන් හේ විදාල ෆසකතා එෆෝගා කලේගෆානෝ හනහොන්න විවසෙච්චකේ විදාලු නොවේ ෆකාන අස්සුලුසු බාදහු ජායිස් දෙන් එෆෝගා වසිය කුරා කමුගා වනම මරුවා හින්දුගා වසිය කුරා කමුගා වන තිම්බාකු ෆ එබ්බා වසිය කුරුන් හුද්දවෙගෙන් දියේ මිතාංග ආයතේ බාවානු ලබ්බා එහෙනම් ඔය මිතාංග හුකුමෙන් අයිස්වමි වනේ ඒ රිවායත් උගා අයිස්වබ රසූලුල්ලාහ් හදීස් කරවා කමුගා රසූලුල්ලාහ් හදීස් කරවා කම සඅද විදාලවා කමුගා ෆස්සුලුසු කසීර් සුලුස් නොත තිම්බාකු ෆෙබ්බා එවස් ගිනේ වාරත වෙරනම් එවරස් ගිනෙන් දෝකුරම අවලාකම් බොඩ වසිය කරම වරේ එවස් ගිනේ එමෙ ඉල්මෙරි මුස්තහබ් වගම් වාගත එක්කමග වනේ වසිය කරන් කනාලා තිම්බාකු ෆෙබ්බා වරේ මදුවා මෙම්බරේ ඒ වර්ෂයේ මුස්තහබ් වනේ එවර ගින වෙච්ච මක්රුහා වෙගෙන් වානේ ඉතින් මනකමේ ගොතා විදාලව දෙම් විදාලවනේ හතර වනකමක ඉන්නි ශරිබ්තුල් ඛමරා තිමන් කලේග ෆාන වීමේ රා බෝ මිහිගේ ගොතුගා මා කෞමින් මිනල් අන්සාර් අන්සාරින්ගේ බේක මිහුන් තකකා එක රා බීමු ගතිමන් කලේ ෆාන වීමේ ෆදරබ රජුලුම් මින්හු අන්ෆි බිලහ්යයි ජමලින් ඒකතරෙන් එකකු ජමලුගේ කෂිකොලකුන් තිමන්නා ගේ නේෆතුගා ජෙස්සේ තිමන්නගේ ගාගේ ජෙස්සේ ජමලුගේ කෂිකොලකු තිමන් කලේෆානුගේ නේෆතු ජෙස්සේ ජෙහියේ මිතාංග බිලහ්යේ ජමල් ඒගේ මුරාදුකම ගබයින් ඉල්මර විදාලොබ ඒ තනෙක්කම ඒ හිසාබමන කියා නමික්කම ඒ තනුග තිමන්නගේ ගාගා මීහකු ජෙස්සේ දෙන් فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرهت من كليك فاندين أيما رلا به حكم الله سبحانه وتعالى باوا لبيه هم تان غهر من إيجن دا إتشكي رلكي إيج سببون بويمو سببون إترو مفسداتا إترو فساد كورنتا فالوين أنك مكان أي مرالو سببون تلافل مكان ديواه كمتان كمي أبيدين الله سبحانه وتعالى را حرام كربي آية باوا لبيه دين يفوق ذكر كربني فانسوي اسمنا حديثك من بابك بدالواني هشام بن عروة بدالواني أخبرني أبي تمن كليك فانا بابا تمن كليك فانا خبر دبيه أخبرتني أسامة بنت أبي بكر أبو بكر قفاني ذلك أسامة رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر قفان ذلك أسماء رضي الله عنها تمن كليفان خبر دبي قالت أتتني أمي راغبة تمن كليفان قمامة تمن كليفان أريهم أي إدي هذا متى إدمون إسلام دين إديين إنه دنيا متى هيوكم هتمن إدي هذا لقات تمن كليفان قريت تمن كليفان ماما أي مشرك يقول تقولير في أحد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم زمانه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم تمن كليفان النبي صلى الله عليه وسلم أريه سؤال كريم أصيلها تمن كليفان ماما يا غلم بدهي كرم به مشرك يقول تقوليما قال نعم حديث كرم في هذه غلم بدهي كراش قال ابن عيينة دين ابن عيينة بدارواني مئة أن النبي آية فأنزل الله سبحانه وتعالى إكما بدين الله سبحانه وتعالى مئة باوال فيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تبامهن الله سبحانه وتعالى منا نكرا بي تبامهن الدين هنغرا ونكرا بيكن هيكم هتم
du hekon hitum mana nukurabbe Allah subhanahu wa ta'ala ehnamas mana kurabegen bani dina dikulam hangurama kurami hunna golon kandal golon bebume adin efoga sabbis wana hadis wasfulaka aiswani Umar Ghifan gari hun aiswa hadis wasfule ibn Umar vidal bani ra'a Umar Ghifan feni wada gate hullatan siraa tuba hulla fashuvi feeramun hedifawa rindu kulage rojjakum fefawa fashuvi feeramun hedifawa izaraka matilla hedumaka ni deedi ne vikkata fashuvi feeramun ge bayvese bahimene faqala den efogati man kale faan Umar Ghifan vidalwan dannawa fi me ya rasulullah Allah ga rasulay ibta mi gane balash hada فالبسها يوم الجمعة إيرون كليك فان ميتي هكردوه غلانية هكردوه لا ميتي غنم فينو هي وإذا جاءك الوفد هذه كليك فان غاريا وفدين أنه هندوغا بسمي هدون تركرفان ونانه قال يفوق حديث كرفية إنما يلبس هذه ما من لا خلاق له هم كشور ميت لاني آخرتك إبس نصيب النبيك معنى كي فشوي فيرا فشوي ليفا وايتك مغواتي فيرهنون حرام بگم وايتك فشوي اما ايدي ترنو كرفا متاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسال ريتي هدن تuru kurevun kalege faano mana kurava no telum mana kurava fa no me bane mana kurava fa ni fashui fera kuruna madan nota mihunna baddal quran riti fera lum mana kurava fa no mana kurevi fashui fera me gwa fashui fera lum mana kurevi demi diwa gote ifa utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin nabiy sallallahu alaihi wasallam ariha ai fashui fera antake ekalege faano gariha migenuni fa arsala ila umar bihullatin den Umar Ghifan fano hama ekahala izar adi hedume ekama ekahalech fanoni faqala den efa Umar Ghifan bidalwan kayfa albisuha wa qad qulta وقد قلت فيها ما قلت kale Ghifan ere vidal winun he hadis kurawi no mi kama kimi hudda begen noaka me goto den kiwe heti man kale Ghifan tiya fonomani den efo rasul hadis kurawi inni lam utiha litalbisaha enas timan kale Ghifan mi fono wafoni kale Ghifan mi tur kurawi kannone walakin tabi'uha kale Ghifan vikka usli vidane aw taksuha nota ehim mihaku leve kahala mihakan hadiyawas kurawi devidana misalaka anghina den ekamo ekage Ghifano mi kanta kuraba gote fa asala biha Umar ila akhillahu ekale Ghifano ge akhakan ekale Ghifano mi fonowani min ahli makkah ge qabla an yuslima ekale Ghifano islam wumuge kurin ehma ekale Ghifano mitanga aile gulun demehet wattaka masekki kuraba fa mi wani muslime gotuga nuwa handu eme mitanga mi babuga munasib wegen wati wegen al-Imam al-Bukhari rahimahullah mitanga mi hadith dikur kuraba fa miwani ma bafaina heko hitumuge terega himenene ma bafainge gaatimaga mihunna heko hitun adi fuga mihunge akhun adi ma aulakam bodwegen mane mihunge amilla daringe wahakatan adi iswe adi fahun adi inshallah annane duake Allah subhanahu wa ta'ala menaki mi hadis wasfota gamiwa goitaka amalu kurum ge tawfiq libigam ba baikam galibun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.